engathanda ukukutsho ukuthi inyoni itshayelwa abadala. Nxa uthi inyoni itshayelwa abadala, yazi ukuthi umlando womntana wakho uyawuthwala. Into zonke lezi ezibekwa ngubaba uNdlovu ayikho engafika ikhathi, kayikho engafika ikhathi. Kusuka 2000 to 2002 ngila angikhuthaza emhlanganweni bazali khiphani isitshethe esikolo. Ngithiye sithenga imota sikweleta imali. Ayikho imota yangikhona. Inyoni bazali uma uzayithiya uyadinga inofi. Lingathiwa ngenofi. Ubaba okhuluma sasihlupha, yena ubaba uNdlovu. Sasihlupha uhede ekhala mthokolo. Uyakwazi. Siku-board meeting. Sakhalaza kakhulu chairman vice wami okungubaba uNdebele. Sicela lina abantu be-church lingasikhokelisi ngomuntu ongasuye emachini. Kasikhokhelwe ngumuntu wemachini. Njengoba bayasolva bafaka umfulile. Ongumuntu wesigaba, umfulile wetshefula. Khathesi nditshele enye into bazali, anti bathi bayasolva. Umfana wami wacelwa ngumbishop ukuthi azoba uboard chairperson labo ubhalela incwadi yokuresign. Why? Isikolo sifile badala. Mina anginabantwana esikolo, andiyangizwisisi. Abami baqeda. Kodwa baqede ngirenta eBlahayi. Ngibalekisa ama-poll result emachini. Abazukulu abathoba amathwele nzima. Abantwana barenta eBlahayi. Bathengela abantwana ukudla eBlahayi. Bebabhadalela izikolo. Bethengela mina isukudla ekhaya. Isikolo nansi. Sacela ukuthi kube le mini boarding ukuthi abantwana kube bafunda behlala la. Ngendaba ye-poor result zemachinge le maladministration. Abantwana siyabakhipha. Isikolo sethu sizaphakama njani? Omunye ngimkhiphe bemvalele ePheremali usehlulani bambhalela badindela izidindo ezingalunganga. Wabuya ngazoyenza iform 1 la. Ngithe ngimkhipha ngimse St Bernard. Umphathi we-St Bernard wathola ibhuku libomvu gebhe iphepha lakhe lama-result. Wathi sicela umntwana lo simbuyisele ku-form 1. Wabuyela. Singavalelwa kumbe bengaviki ngenduku bevika nge-corona, the disease ebuyizolo. Sicela ngabe bekhuluma bathi i-corona ngoba umkhuhlane obuye nini? Njalo umkhuhlane wamazwe wonke. Njalo ungowamazwe wonke kawubulalanga imfundo zabantwana. Njengalokho akwenziwa emachini. Ugethu uzaba nesithunzi bani eshare iklasi indulo teacher. Kumbe uhead ngiyofana athi hayi teacher sosele indlu uzokucatshela lapha sizakhuluma labazali bakwakheleni indlu. Kambe umzame engaka abazali sokuthetha uhead engena la khipha imali la yakhe head eprimary enyindlu kodwa namhlanje kuthiwa ngeke amfundisi.